Iya peristiwa yasang Isra ipallalawani ukolino, tapi iya ko makkaday mi'raj ipallalawani menre ukolagi. Jadi dua iya ko kami katalaiki kega sitongan na hakikin na yasang Isra ukuimon rakikin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aja itu masih gina masjidil haram apa umrohnya tapi masih betul kan ada aku iya komeki joka barak nameki noju panda asam pajas sunnah musafir ki okko bolata iya kode nokko boleh aku masih gina atau asam pajas subuh tania kami menimakalane kak noju panda matu insyaallah oko kak masjid raya mangkosok lepa masam pajalur tapakir ematu oko kak masih aku lepa masam pajangan salah jadi aja tak ada oko kak warung ematu lepa matre aja emate apa deh tadinya lino tahu rusuk tapi akhirat talalag yan yasan tahu ipam meraja ya tuh matiasan apa mameraja sus metan itu mameraja ya kode tali ya rugi bob iya matena pakai tahu matot tadiolo iya tuh ini tahu pandrita ogie maka deh sampai jam tepat tuh biasa tangkali nih iya biasa saya kan sampai jam tepat tuh ada ya setepat tuh sisu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para imam, para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak Babinsa, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus jajaran panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj yang insya Allah semoga segala usaha yang kita lakukan demi terselenggaranya acara ini menjadi asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia ketemu bicara meraja berarti meloki malapat diseneng rilalena, makanya makadaki hikmah Isra Mi'raj ya ko makadaki hikmah itu artinya ilmu. Jadi mudah-mudahan ende na tahu Imam Meraja karena sudah pernah istirahat beberapa tahun, tapi angka hikmah ideologi saya sedapat mungkin untuk menjelaskan. Jadi Wilawi saya tak lama ceramah siapa mana dia stasi ceramah
1 jam. Sejak Bu ya. Kurang 15 menit jam 9. Dapat ringi muka kau kena isi jam. Iya. Saya minta maaf ke panitia sebab saya tidak pakai main lepas karena banyak yang pakai HP. Itu magnetiknya pasti lepas. Jadi itu jadi masalah. Jadi saya mau maaf dan ujagai mau suara lebih pital 20 jadwal merajakku. Jadi saya khawatir kalau pakai mai itu memperrusak ada karena itu pengaruh pesat. Maki ia peristiwa yasang Isra ipal lalawani okodino tapi ia pemakadai Mi'raj ipal lalawani mendre oko lagi. Jadi 2 ia ko Isra oko Medino ia ko Mi'raj mendre lagi. Angka Nabi palal selain Nabi Nabi Musa waktu nama lala waktu negeri Madian si puluhan ini malala nadapi yang kampung padahal ia kau tahu normal malala 5 ngesok malala lagi naletu. Jadi angka tu Nabi Isra selain Nabi Musa. Yang kedua angka tu Nabi Ipam Meraja. Ya kau makanan Nabi Mi'raj berarti pendek lagi selain Nabi kita angka tu selain Nabi Muhammad dia Nabi Isa langsung yakkan loko langit kedua tapi dia Nabi langit ke-7 okomi langit kedua pun. Jadi ya Nabi Isa dia lalak yakkan langsung pendek ya tu si Nabi Musa ipal lalak ni tapi dia yakkan iya Nabi tak nala 2 ipal lalatui yakati mendre makanya makadati Isra dan Mi'raj. Nomor 2 yang penting paham juga ya saya sedapat mungkin lambat supaya terlolongan mati. Nah sebab bicara hikmah iya Nabi tak maka dia ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi maka dia asra iya ko asra ipalala dia nama lala angka tu garojan dinding iya rojan dinding iya ko iya rojan macam ne 20 nya pajak macam ne risesusiwan dia mungkin maliwa iya ko ale nama lala tapi ia kona pano ibu iman ia rojang ia pana puta ia ribut rimal dibue namo kasiratu macam ni jadi toh nasabah napalalem jadi ia ko normal nama lalem 20 nya pajak tapi ia ko pano inai puta ipalalem yang sentak wedi akka 20 macam ni iya makwir nabita ipalalem dan ia ali nama lalem. Iya. Kemudian sebelum ipalalan Nabi ta laipu iarona di balada dai ialai jantuna napatamai malaikat Jibril oposit dia onrong ia onrongi angkau wae tapi ia wae tanya wae biasa wae sam-sam napai patama jantun na nabita kurway sam-sam napayala pe mangkiro jantun na nabita di patama napa itutuk ang kataupan rita makada ibisay atin na nabita iya ko patareka de apa iya ko makadaki ibisay atin na berarti macarepa nan nabita na tauliwa pacin jadi agama mana napasibalikan kita upan rita pahakiki maka daitan niya jantun na nabita macarepa wa samsam minelo ipancaji pakura makanya ya lingi kesempatan sigis sa jantun na nabita
dia si salah toh. Jadi tanya jantun na nabita masalah way samsam ni melo ipabaraka. Jadi alingi kesempatan gesay jantun na nabita. Yan na tu ampay na sa baiya way samsam pura si gesa si baati na nabita dua baraka na. Iya ko yinungi macam ipaburay. Yang kedua masoto tu tay ko ninong paseleanre. Tapi ia kota minum way samsam aja minum langsung. Ya lah ya ruway napakima bismillah atau milaw do. Ia kupuray ipatama ko sumpanya cica langsung tapabelay. Aja nakan na napas tapanoi. Napa tilaw ia rona way tampae supaya mancaji pak buray rilalan na watakale. Napatapinre matatago si napatapano aja nakan na napas apoy kacah napatilaw supaya sinin na yaro amala tapure ipigaw na tarima po Allah Ta'ala napaipinre si tema napayilong napaypano napayilawi supaya yaro ang kay mancaji baraka rilalan na watakaleta ina tu nakatalo ang katulad na sa panita capak na naludo yung kupala di mana nabacang salawa na panak julumata lauli baraka makiro ko to minu way samsam yatu ampay dito to na may kana direte ko ni kalau tong kapangumrah kanya hatu kacaluk ko na pasa dia kacadanni apa tanya to gana baraka na akhir dua telu masalah angkal sandre okko nabita menjadi mulia. Yang kedua Hajar Aswad. Sama nama Hajar Aswad toh. Ia robatu pak ya kumaka dari bahasa Arab hajar berarti batu. Ya kumaka dari aswad mabolong. Itu maka dah Hajar Aswad batu mabolong. Kan mabolong memang. Tapi ia robatu pamulan nama dulu sejarah. Dia nama bolong maputih. Apa boleh suruga laitilah polino batu boleh suruga ya biasa pamulan nama putih cuma mega minta bau iya tu batu nan lette iya rodosai hawa dosai manca jima bolong namo tu waju putih ko tulinak katan nita mabolong to makir jadi itu nak ada resonansi dosa manusia itu pindah tapi ia tu Hajar Aswad paselle liman na po Allah Ta'ala ukulino nigi pawi pada tu po na pawi liman na po Allah Ta'ala makito katana jadi ia batiwe sitongan na dia na mulia kak batu to dia na mulia dikene dia kana pawi na bita iya kini waktu na matawa pa na bita nama kamu Ibrahim onron nama cekin Nabi Ibrahim waktu na napakanjaki Ka'bah ina riasa makamu Ibrahim kanyaki buru itu ya sange makam tempat onron nama cekin Nabi Ibrahim itu apa yang kebati polak kajela iya naronon ni macik ina rasa makam kini iya ro na bau nabita ina okomana ngiro telo makbau cuma iya ro na bau nabita Hajar Aswad jadi sini na tawe ina yamana ronya lo nabau. Jadi Hajar Aswad itu mulia nasabak kurai ibau ukku nabita. Bukan batunya yang mulia, lain muliakan. Paling katau barak nasitin ro Pak Prabowo. Si bawai Pak Prabowo. Dia na barani tahan tanyali na kita Pak Prabowo ini mahku mati ya mati Hajar Aswad bukan dia yang mulia tapi nasabak nabita pura bawi maka dia dimuliakan akhir pada niya tu masuk nabita joka dia nang kana tadung apa dia nang kana nama ni mataso patuliang kalu tutui nabita ko jokai ditutupi oleh awan maka itu pandita dan niaja itu nabita ijagai matan nami asoy na jagay po Allah Ta'ala apa iya ko si tembu si cahaya na matan asoy si bawah takali na nabita hancur iya matan asoy
apa iro cahaya nama tanah sepuluh nur Muhammad ya seinur na nabi tanayar na iya ko si batui hancur mata nase jadi iro alum kita dia nabi tanah jagai iya ni ro mata nase. Nah makil jadi itu penjelasannya ulama tarekat. Nah tarekat na jolo ulangi iya ko pikin lah makuyi magi na atin na nabi tayarah magi na kanya liman na watak kalina ibisay mali di Dio magi na atin na pasam maka na iya kumekolo si rupu po ang Allah Ta'ala atin mo jolo ujagay pakanja kilalo iya na masalah pwede mo si rupu umelo lo masigi muakadami supaya makadayan ay masalah niya iya mo pake parpo supaya makadaki makadete mawagi masalah niya ania sunnah na nabi itu mo pajok ka iya ko magaya ko natawe ni nuang gaya salah niya to jadi ok fijolo iya na mapacing niya bisaydo ya apa niya ay ok kumanam ni mo dena ko isalimon timon jadi yang melo makasiyat pakanjaki di orang pan na nyaway palampakanjaki abujuna atinmo nappa ko mangolo iya ko majarudari ko sakdi onro ko jo masikiri pakanjaki atinmo nappa ko jo iya na romana na magi na atin na nabitayala iya pasang kemudian nomor apa nomor talo atau nomor apa nomor talo makadai asra bi abdihi napalalami atanna denah kada napalalami Nabi Muhammad denah kada asra bi Muhammadin detona kada asra bi rasulin detona kada napalalami isurun makadani asra bi abdihi atanna higa yaroata namui di angkai hadir okwe waditoki mancaji apa tapi untuk mancaji nabi tidak mungkin untuk mancaji rasul tidak mungkin tapi Isra Mi'raj yang disebut bukan di rasul ternyata di Muhammadin tapi yang disebut di abdihi hambanya jadi ya komeki ipalalang sarakna nomor siti pacingi atita sarakna nomor 2 ancaji apa kita berdasarkan apa wali hakikatnya cik lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dua agama na tepuh masigi lokpo masigi iya na hakikat na meraja hakikat na Isra na meraja apa meraja kan nendek ko lagi ya ko Isra perjalanan bumi wilawi sinin na tau makaku yang kayak hadir metani itu mameraja metani takalan aku meraja paya di umur 50 nang 10 rahais minimal 50 ni tau mameraja makin ya nade penasiaga saya lahir 83 1983 berarti nape 40 sih di tahun iya ko umur makala alupulo lalang di tahun unru pakai mameraja kayak yolo ni mameraja iya tapi nelo ka makutana maku kami ka talaiki kega sitongan na hakikin na yasannya Isra okui mon hakikin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aja itu masih gina masjidil haram apa unronir tapi masih betul kan ada akui iya komeki joka barak nameki loju panda asam pajas sunna musafir ki okko bolata iya kode nokko boleh okko masigi atau asam pajas subuh tania kami menimakalane kak loju panda matu insyaallah okko kak masjid raya mangkosok lepa masam pajalur tapakir matu okko kak masigi aku lepa masam pajangan salat jadi aja tak ada okko kak warung matu lepa matre aja magai perlu sampaikan sampai makaka ancaji apa tuh iya ko okko moki masigi estar
ini akan memang di kota pura masa kerja suma kada mereka aja rumen reju pandang insyaallah matu tante seko ujuk ke berarti okko kak matu mas mangkoso nadapi barana baru nadapi loro okko kak rumen masa kerja loro takko mangoto ki matu jok ke mapamulut tante serata jokka tacak kecelakaan okko penra na takko mati aga pakutanan ko ngalataan ko malaikat na cidim kenroy pole atakon maka na pulog ko masigi po kenroy melolo nasa melo ilo masigi masampaja maka ko ngalataan atak ko iya tu isa surumi yan royasan minal masjid ilal masjid iya mi ko makadati okko ki matu sige di pamanre natako kecelakaan aku pare-pare nak kutana ko Allah taala kimri pole tak pada pole bola dalam mandre ko sigir maka na pares saya tu nasabah dia tidak bela mameraja jadi ameraja ki materno aja talau pasai maka mereka kalau pasapin ra maka okko kak matu masjid rahmah masam pajalur aja tak kala mereka kalau pasai de akarati okko kak rumatu masam pajalur okko kak matu masam pajangasara jadi rupa kutanai ketomatu ko palawangan na dalam idi na tau maupa apa pulupi masigi eloko masigi yang kedua sininna Allah lagata ya sanita kaswiyan apa de dunia li na tau rusuk tapi akhirat Allah yan royasan tau ipam meraja ya tu matiyasan ata mang meraja susu metan itu mang meraja ya kode tali ya rugi bo iya matena pake tau matot tadiolo iya tu idi tau pandri tau ogie maka dai sampajan tepat tu biasa tangkali nani iya biasa saya ka sampajan tepat tu agak ya setepat tu si sungguh mater kenapa itu caranya aku ya kasih ke dia oh tidak usah saya tidak minum kalau ceramah iya terima kasih aku ya biasanya sampai jatuh tepat tu iya kepada nak masa pejangisa oko sujuk pacapuran na sampai jangisa niakam neman ni masa pejasuk jadi matu ko sejuk pacapuran sampai subuh ni akan memang ni masam pejalon apa iya tu sampai jange patutu na aga beresalan na iya tu beresalan ni dua law atau si balau abiyan na iya tu tau mak beresalan ni kaya betul na tu mak beresalan nomor sini koto si runtuk nomor dua koto masaran jadi iya tu beresalan law atau we lay sungkung iwat tu si sungkungan na layolo iya tu dari sallallahu alaihi wasallam inapa ilapasas sampai jangan labai aja mula pasang ni ko dia pernah dia pernah ketemu dia nariasa sampai jangan tepat tu jadi ia kata sujud baca Quran ni akan memang ni untuk solat berikutnya ia nariasa tepat tu jadi kenro kilo tetap kilo ko sampai jangan karena kita sudah berniat untuk solat ini tidak ada topan kita itu untuk teriolo namo aja kok kak galunge mati nama itu sempaja namo kok kak kasoro mati nama tiga sempaja apa purane menina sumpu disujuk baca Quran yana riasa sempaja tepat tu yo putih di saya sempaja tepat tu cukup ina cek anak pernah kenapa nasa selesai sempaja mapat tu nasa nanya tu ya pahamnya jadi saya sedapat mungkin pelan menjelaskan ini. Iya tona tu pas sabar Bapak Ibu sekalian, magi nang kakakal tahu pilalan na suruga. Betul kan lah tulito monrok korometa dalam na suruga kekal. Khalidina fiha abada. Kenapa bisa kekal? Ternyata nasabahnya itu igaudecing. Mencari ramalan. Cari ramalan toh? Iya rokok ramalan itu. Iya komat tarawih pacapuran ni sujud pacapuran ni rakaat terakhir malam terakhir ni akan memang ni mat tarawih tau pema iya puasa pacapuran ni akan memang ni pasti sumpu ni puasa tau pema iya komat kemajasa kaki pasti sumpu memang ni sakta tau pema
jadi makadai ko alat-alat we atakku mannya madece ngepe memelo mula di pakasiyan tapi ia ko mate tatta ita cata pahalana nasabak pura di inia kapigau idece makil tapani aja tapapat ku ya pak ya napat tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asal loro pasti ai siaga ni manek masam pajak na 5 tu manek si di waktu ya kok kalima ni masam pajak berarti 25 manek iya ta sampajang mangaribi na pagi mak gosip si tangajang bangkar ron dena nagan na ya soko makalang kagadalelena angka nabi tanarampe ilalan nasibihan desasa makanya ada malapina Nabi Muhammad SAW umatku adalah umat yang terbaik maka i umatku na tahu mau pak kada magen mau pak nasabak napigau ide cenge napa napasi sumpu deceng deceng nasalai deceng nakatai ya narona namasuk maka dari sholat ke sholat dari sujud ke sujud dari masjid ke masjid ia naruh hakikat na ya sangi isra ia naruh yasan ata jadi aku meki mancaji ata aja telah pesangi masjid ia ko be maka dari apa ya aku masjid ustaz aku mak bolaku asam pajas sunnah musafir ni aku ni rosam pajas sunnah musafir tilau maka dari kak matu memang sampajalon makil ite garik nabita magi nang kaya ni itap dua masih na dena lah puro nabita macam-macam ni makada peko di pa ustaz di sana puro dunia ka makada oko ka matu mangkosok lepa masam pejang loro tapi leko-leko ki lepagi prepare tu warung manre lepagi matu nubalu ko si Jerry aku sampai oko sebelum tamu bar we nadapi loro ko prepare ya sampajan ni oko dena marigaga makolek batu nabita waktu ni pamiraja apa boleh Masjidil Haram timur ibawa ilau Madinah dena lah ke Masjidil Aqsa ipalese itilau Madinah ukui Madinah suruh Nabi tamas sampajang selesai mas sampajang puri mak biri sallallahu Nabi tamak kutana ku malaikat Jibril onrong agaya magi nang ka mas sampajang maka malaikat Jibril Muhammad iya na yasam Madinah oko ko matu malaikat dapuran may sa memang itu nabita maka na melo isuron lente onro pura yero ayan tarasi ken ribawa ibawa law gunung Sinai cukup bulu yon ribawa asam na yero bukit Tursina lay suro nabita masampaja pura mabere sallam apa makutar makna onro ngagato si Jibril magi nang kakuka masampaja maka dia malaikat Jibril inilah gunung Sinai bukit Tursina unronna Nabi Musa kumelu isi pak bicara si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima pura ya roh maka dia malaikat Jibril itu mata si Muhammad naliwa ni Masjidil Aqsa justru ke selatan 10,7 km naliwa Masjidil Aqsa angka onrong koro yasan Baitallah ni ukur suruh masa pajak nabita ure mak beri sallam nabita napa si makutana onrogaga Jibril maka dia mikala Jibril Muhammad ukuni Nabi Isa jadi Bethlehem Baitallah tempatnya Nabi Isa dilahirkan napa ipatama Masjidil Aqsa napa Aqsa padahal ia koya maknai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dena kada minal Masjidil Haram ilal Madinah wa bukit Tursina wa Baitallah ni waksa de jadi ia ri onna atau malala aja nami pok meka lo pasal meka le pawarung meka le pabolane yang de ya komiki joka makano ko ka matu kaloro ya ko ka matu nasara ko ka matu na mangaligi ko ka matu lesa ko ka masam pajasugo ya ko iya tu tapake ini na tau malala patru sininna jokana ajeta sininna jama-jamata purana reke pakasiyam malaikat adanya ko Allah Taala nasabak dari masjid ke masjid makumur untuk joka itu kuncinya
kata ni masayar ia tu apa itu kalau di Makkah makole batu okui matu masempajak oku si matu nalai lor jamaah umrah itu mi atu makuku apa tu lime mani lor rekreasi kulina pasi jama mani aga sempajan arogia ngapagataw makai kana wajan apa tu lilo mi pasi jamu sempajan na puro lawan mo sempajan suku nasiaga tu raka na igan anilay na kuku tu masampajan aja na na yaro balacay murus iya tu cere makamoy ko Jakarta iya tu ano makamoy ko Jepanda iya sempajan mo patuju masa 32 juta 40 juta tuli lo mo mapasijam mo sempajan tuli tak dun raka wiru iya ngapati na onron na sisan na tu pakasiyong maka kanjay tapi magalatnya lo patre pale punggawana nasal jamaah bawah nih umisi lah koran ay madodong nih tapi dia tuh aku kendra makoro nih dekanya tersinggung memang nih kau kah iya upatari jadi situnganna iya ketoma bicara Nabi tanah ipalalan iparewa ibole baitalahmi ipatami Masjidil Aqsa ang kami man ni Nabi mataja 25 Nabi dan Rasul tama Nabi tak 20 pa Nabi dan Rasul mataja ko Masjidil Aqsa nasabairo Nabi ko manamitiro no Nabi tami tu bawan no ko Makkah iya memang iya Nabi ina ko manang iha Masjidil Aqsa ya sekitaran ni penuh Nabi Isa ko baitallah ina hukuman ni mata jamem Nabi ta isuru mancaji imam iya na Nabi mancaji makmum Nabi ta pimpin sampajan pure mas sampajan Nabi ta napa mapermisi Nabi pakutana aga jipe na tarima na bitta waktu na loma meraja na masampayan na o kumopi Madinah na sampayan o kubukit Tursina masampayan toy o kubaitallah ni masampayan toy mancaji malali o Masjidil Aqsa jadi na tu ampai o tareka mah kedatan niya tujuan na raja sampayan tania apa sinin na Nabi akamana sampajan maklemanan tu tegari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab arti mas sampajan Maryam mas sampajan ke mihrab berarti kana sampajan Nabi Isa ketika ditanya aganasa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat tapi mana sampajan Nabi Ibrahim malakat Rabbana liyuqimas sholat faj'al afidatan minan nasi tahwi jadi ang kami matuna sampajan mapamulay Nabi Adam ang kami matuna sampajan jadi yaro sampajane pakasiwen metta pakanya pakasiwen batu jadi aja tak kena pulih mani manderaja nanti tenang ke sampajan ina nato hoy palala sampajan mo ang kapakutan iya rawatuna mancajiman Nabi ta napimping ni Nabi aga na baca surah aga na baca pokorangi waktu na memimpin para nabi dan rasul suruh imam isapa iya dew pak guru tasapa iya kuna runtu iya tu baca itu anak tu makmun aku iya tu na baca sebelum makan itu nak kada sapai ayak na pakewe na bitta pimping sinin na nabi dan Yesus tersampai kemudian masuk inabita ulukuro Masjidil Aqsa di sekitaran makraki di pekarangan joka-joka nabita angka batu malimu mapute malepang mendre inabita kurutuda umendre inabita tuda okko ni Roma pamula ya sangnya mi'raj jadi no kilala na masigi isaliban na masigi na roy tudang inabita kuyase na batu malepang na yol di mendre ko lagi mendre i macho i haya batil
Itu macu nacuri na bitta. Nacukuki na bitta ri batu pak ni tatilolo. Lamparan. Aja na macuri ko. Kuno tu. Tapi ya batu tak kala taraka ni puduku tanah. Nasalai ni lino. Taraka tu. Layam perengapoy. Aja na macu. Ciatu ni rewa. Dito na cocok menre. Maka sampai hari ini Pak, wanita tak foto HP, takati aku Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Letu ya sebe, ia batu ebe na lenna aku tanah. Dito nendre, tapi parayawan. Ya koi timbang nulang kasi 100 kilo, tapi dia nangilono. Itulah bukti autentik peristiwa Mi'raj. Sampai hari ini masih ada. Itu jarang penceramah bahas itu. Dan itu masih ada sampai ini. Menrek Nabi tak Nabi Rasulullah malaikat tak buka pintu na lagi pamulang ni Nabi okoro Nabi Adam. Weh nenek tak ada. Oko lagi pamulang. Nabi Rasulullah suruh tu Nabi tak. Magi Nabi Adam bukai Nabi tak. Maka dari patareka. Ia Nabi Adam tahu masa-masa nyaman. Apa poli surugannya din para lokolino tidak kanjak pagaunron onron makanjak kepala dinas pendidikan lah pemancaji staf Muhammad itu cama ina pemancaji rakyat biasa maka dia tu pandita ia ko angka tahu pura madeci na tak pembangkero eloko siarai peternak tenang ya tin nama sumpah tu papidak dia kasih mancaji bupati na tapapa jabawa dia na terpilih elaw ko bura-buray yatinna tau pura sogi na tapapa bangkar law ko buray yatinna tapi ako cama mancaji bupati aja mamulog kita minre mo itu iya nariyasan hakikat bertakzir ipasak bara itaw nakan susah iya. Jadi aja maka apa kata iya nih ya Allah meki sapaka dia kami sapaka ini di bawah yang jelas na inak makuyo ko tasawuf ko ya guru maka dia nang kataw mapunay jabatan tarima jabatan natap pasukuran tahu sigilingan na utak na yan ko batasawuf kikayasan terpilih menjadi bupati syukuran aja terpilih ki menjadi kepala sekolah aja kesyukuran layak kaki menjadi camat aja kesyukuran pajak ki menjadi camat napa ki syukuran magai ia roh jabatannya 2 petana si bawa amanah masa terima fitnah syukur aja tapi ia kau selesai jabatanmu syukuran magai karena engkau berhasil menyelesaikan amanah dan terlepas dari fitnah. Jadi ia pada kesyukuran selesai di jabatan. Makomo karutan aku koy deh tak balik. Maka dari pengurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah angka nang kasih di matu waktu nalabai tahu jabatan dan sangat dimuliakan. Di waktu itu orang akan bersyukur ketika mendapatkan jabatan, bahkan dia akan bayar. Tapi di saat itu kita akan melihat hampir orang yang melakukan itu tidak memberi manfaat. Terjadi di Makokoh. Janji makailah dengan jam. Tapi dia tu nak aku penra dia. Itu. Kemudian materu inabi temenre siakan mandi. Si tengah zaman ni. Materu inabi temenre loko lagi madua. Mabberesalan nabi ta ibu kara di pintu na lagi ni gamon romi 2 nabi malolo si umur niga Nabi Isa si bawa Nabi Yahya
Niga ya Nabi Isa anak na Maryam. Niga ya Maryam anurena Nabi Zakaria. Dua nabi kan, Nabi Yahya si mawa Nabi Isa. Iya Nabi Yahya anak na Nabi Zakaria. Nah ya to si Maryam Nabi Zakaria piara. Jadi ia dua nabi siang kota memang. Nah pengalorang. Tapi ia dua nabi makalilian. Magai tanya normal enolah. Tanya jalur normal. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Dia nang kana gesay arwani Maryam nama tampu ina denala kalah. Yang kedua, Nabi Yahya apa sih baik? Nabi Yahya magatosi. Ya tosi Nabi Yahya paja ni macare paja ni makdara bilang bulan bayinena Nabi Zakaria na tampu ngompa. Ya kan? Maka lihat tuh Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Malah ada Nabi Isa belawa abok na najaji. Ia ku isapai ya pilalan nanino olo ele egaga arwadena digaga betongan na tidak ada jantan hanya betina tapi Isa punya anak ternyata engkau alati cacing digaga lain na tualati. Jadi angka makhluk kilalan nanino jadi manusia itu bisa. Itu Allah Ta'ala pakai lori. Yang kedua Nabi Yahya paja ni macarepa mainena Nabi Zakaria magi nang kamatamku aga pas sabaran baraka siya iya na ta'ala iya ro Nabi Zakaria naisa ni makadai paja ni macarepa maineko paja ni hai dena ro papun nay anak dena gaharapa pun anak jadi sapa anak-anak makum reina piara naruntu anu reina Maryam masanna dina rumati indo na Nabi Isa na bawin no bulan anak dara umur 8-9 tahun unakibuar di kamar bili iya ro kamar na di jendela jadi pasangan iya ko kamar anak dara aja tadi jendela supaya aja na tulik celeng. Iya, lubang angin lah dari jendela. Iya. Yang kedua Nabi Zakaria makatan ni goncin na kamara anya Maryam. Iya mina tak buka nareko na patamangyan deh. Ukuro tu rasa membela lah. Ali na makatan ni. Jadi ya koto piara nak darah aja ni ale goncin motor. Tabahan mamula ni malah saulu tapi makalilya yan nabaraka makalilya yaro Nabi Zakaria na perhatikala dahro nurena nakibuaran ni on romas sempajang dua anak tangga na palita sama dua anak tangga atau makada tempatnya itu 2 lapis iya na tu dasarna magi sujjadan na imam ini pak gena 2 lapis angka ambala yawana napa sujjadaya sih kira alasan karena tempatnya itu imam disebut mihrab. Kalau tahu di mondro maka dia Allah Ta'ala kurang malapina Allah bersyaitan rajim. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungka angkana Nabi Zakaria tabok ilalan na onro mas sempajan na Maryam wajada indah rizqan ina toliak ka andran rinarut helelya maka lamagi ko buka ipintilaw chiling onro na mas sempajan maja nang kandran repolo nadigaga tau tama po kamara katanya iya naiya makatani goncina tapi magi nang kaandra ilala dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin kaku di makan aja nang kadurian buku nanti waktu durian kamu kira itu ayat makanya Nabi Zakaria dia nama tepat nabi pedang nabi ya na podangnya nure nama kada anda laki haza kulikin iya agak jawaban Maryam wa min indillah
iya andren dewe langsung puluk kupung alata ina dena nena datya kalan teko na wah iya nabi kak dena kanyali nga makoti ikut tanya ko nabi na nama kunray mo ay dena matapak maka dama ni Maria inna allaha yarsuku man yasha bi ghairi hisab ya kupung alata yang malengi dari akal nabi na melalui proses mapikiri na bisa kaniya berarti tanya pak domong na yan anak makanya onron apa ya hukum atau boleh masa pajang hukum atau boleh bilau dong nah anaknya bilau nah dia lihat magi je pilih ya nang keandran langsung berarti ina onron ya anak makanya nah suruh kada suko ketu nah ya lo ketu masa pajang netok mengilau narat ya kunali kada Zakaria rabbah maka datanglah Nabi Zakaria ke situ meminta wa huwa qaimun yusalli matangani tettu masempaja nangilau aga pak dongan rabbi habli min ladunka suriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a talinga po bija-bija ini tu tarime pak dongan ko apa yang terjadi pak nasaba ukti mihrab mangilau langsung fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab langsung malaikat itu mau boleh lagi utusan ini agak nasa malaikat Allah yubassiruka bi Yahya Nabi Zakaria na janji ko po Allah taala anak roh nabi asanna Yahya agak pesannya Pak Buat paling ngicon urut tak Jabur Rahman Abu Dalek kamarakna na bagi dua sipuk nomroi matindro sipuk nomroi wasampaja ya kung kasantri na melo rewa na diga natampar ngoto nalak ko gurut ta kuang eka kasirewa na diga adiko agna sa gurut tama ko kutilala na kamara ewan ang kagulot parisarisa ko napasallu iliman na nanak ko yawana ro sujadan na gurut ta runtu dui pulikin royal wa min indillah langsung pulih di Allah Ta'ala nasabak maki buah memati onro sifat jodoh pong Allah Ta'ala kumi makasih yo pwede sesak de wisen ni pakanjaki 30 juta 40 juta onro jambang to memas sempajak di gatap po loko bandri na gulukas kata ko bukas loko bandri na lamari kata ko rumarupa lalu sa din kadera macul itu ko kadera lari kamara baru kata ko kamara lari sila degaga roy tetap makasiyang onroto na ya ropak doang ide na melo si sumpung pada ni Nabi Zakaria itana na nomri bola na minodo deni tarima tama menyukur mihrab ina langsung ipatulungan dan imah kedito pandrite ya kumiko ko batu ipat doang aki buat toko aku rupa dan aki buat itu pandrite ro si banabi apa ya ko maki buah mo ko napa si batu ko alata tanya hadis ayat ni maturang angka mana mo ko balat degaga pakuy iya ko masagina-gina mo kamarata taling patutuk cedek tersaka namo kiam ni pada mulan na suara sujadang maka itu pada dek seperti luasnya lubang kuburan taling ni kiam mon liawat tatandra ya aja nakelo maka itu pada tempat tarekai maka jala dia itu koto melikaci ni yaru yala palapi iwasiatkan di jabija maka dia ko mate ka anak angkat kaci ukuron roko sampaja yana rumu kurang maka itu pada tempat tarekai iya ko kaci pulo ko mihrab di kurang ko namo 50 tahun monro de tonan retan itu jadi ulama-ulama kita itu ditarekat pakai itu jadi dia itu nah dia to si tongan na maranjim aki buaki tapi aja to si taki gua gara-gara melo ni sapadui pura kamanya Allahu Akbar ajai ini aku ro gunana makanya itu pandrita
aja mutama ko de gaga jinne, aja mutama ko de melo tafakkuro, aja mutama ko de masampaja, aja gaga ada dalino na lapaka lillahi lalalla. Ia ko bicara masih bako Allah Taala ko tama ko kutu. Ia ko beresan lagi minabita ko tama ko kutu. Si betu kong kabilang. Nasa bawa maki buara ni umroh ngalip berdua-duaan dengan Allah. Iya. Akibat ni tanya musalla, ya ko musalla yun riba beda jama. Ya ko mihrab hanya sendiri. Namo ba ini ta makumani aja na tam. Ini memang tomi monroi. Makui rupa itulah yang dipakai guru kakek Jagur Rahman Abu Dalle Ki Haji Maimun Subair waktu min Makkah nalacak kamar pribadina asang aja membuka kecuali rewa atau mati. Kenapa? Karena supaya tidak diganggu tempatnya beribadah. Oh pumaku ko aja iya na tama HP enggak kalau gitu kan tapi dia tuh apa tau penrangnya deh iya upasanya aja na nama belala na ibahas ya dua nabi iya tuh narupas sabaran nakala to pandite nabita na tuh nabi tau macalada apa malah di pak disa ngaku Nabi Adam agak kelebihan Nabi Adam napala mana sininna benda-benda ukulino asang-asang Nabi Seman menre isirun tu Nabi Isa yaitu Nabi Isa doktor ahli apa ya Nabi Isa keahlian na mau tahu mati napa tuh yo ini doktor tan apa mati tahu tuh sesa itu lah kemana menre Nabi talako langit ketiga isirun tu Nabi Yusuf iya na Nabi Yusuf bandahari ko negara betul na tuh tapi itu Nabi Yusuf makalilian makin itarumpui masuk pola tarumpungi apa mancaji bendahan negara iya menteri keuangan diupui di oko negara urapi mancaji menteri napi tarumpu sihilingan ya Nabi Yusuf ditarumpui jorok masuk oleh tarumpungi mancaji bendahari menteri keuangan tapi yopo ini masuk oleh macam menteri patar utama terumpun si balikan ya iya jadi iya naro Nabi tamakmur manajemen keuangan itu Nabi Yusuf menri ilayase langit keempat angkatan Nabi Poro malolotoh asalnya Nabi Idris dega dan Nabi cau aceh Nabi Idris kau tingkatan Nabi pun Nabi takal lagi dari 24 Nabi selain Rasulullah ini dega cau aceh Nabi Idris nah sama pakai Nabi Idris dan Nabi menguasai 72 bahasa 72 bahasa nak kuasai dek toga gapahangir pak disagangin no ko panina malaikat Jibril kecuali Nabi Idris nak kuasai dengan Tuhan piramida itu dibentuk di masa Idris itu kehebatannya itu arsiteknya maka yang Nabi yang mengetahui tulisan pertama Nabi Idris jena tu ampai angkat tudon Nabi Idris ya kuya rona baca tahu ya itu pak disel mering kasih kiri nak apa lama apa aja nelipo ya rodi nah ia rata baca kasih ratu kuwandi supaya ibu karmi pak disa baru aga ya mubadi'u ya khaliq ya mubadi'u ya khaliq akan diberikan ilmu ladun apa lagi depa sabarak kita dia tahu lah dewu lagi materi inende iya kan iya nak Nabi Idris kala siati malaikat apa alina tona tu tawi maka padina tay ko mati apa na poda malakul maut maka da mapadi ka ko mati maka da malakul maut maka padi nasameka coba-coba maka iya ko Allah Taala meninondo ya ko nalik ko isip mangilawi Nabi Idris dan diizinkan layuduk nyawana naisara sa padina maka dap samanna mas samang 350 padang patok dok masam padine sange matanya pada ko ilalle tutuki
oli itu ayat itu namin laulada Nabi tentang kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita baca ya. Pong aling kemudahan hadapi sakaratul maut. Meraji tu meraji. Menri Nabi ta ya sekna Nabi Idris angkana aju perhiasan Nabi Harun. Pengawalnya Nabi Musa, ia Nabi Harun tanya Nabi situ kan apa bulana? Apa patete kita Nabi Musa alena to nak dampingi Nabi Musa mak dakwah. Apa ayat Nabi Musa? Dia nama kanjalan dapat nama bicara apa pure mono ngawara waktu anak. Unti awara na patama sumpah na pasola lilan. Ina tu nak kata kecuk lillah. Cadal. Ina tu nak kata Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Donna Nabi Musa ya. Apa dia nama kanjak lillah nama bicara. Itu malai pengawal, juru bicara, ahli dakwah. Ni kan ya roh Nabi Harun. Tahu biasa nih, tapi mengilaui Nabi Musa maka dari itu panca dia ngetokak Nabi dan diangkatlah Harun menjadi Nabi. Menrek sila yase ni kesia-sia Nabi Ibrahim. Pengulutan Nabi Ibrahim aku lagi ketujuh. Nabi Musa aku lagi ke-6. Iya naro Nabi Musa siruntu Nabi terri Nabi Musa. Magi na terri Nabi Musa maka dewe iya na nabi de gacau gay umat na tama surubay. Nakala ka. Ito menre ni Nabi ta siruntu Nabi Ibrahim materui. Nena malaikat. Mapamula lagi pamula gini malaikat elatu lagi ketujuh. Maka dia Nabi ta dampingi ka maka dia malaikat Jibril. Gang kami tugasku ya Muhammad. Dia nauli wangi lagi mapitwe. Maka dia Nabi tadi dampingi ka pasit diri pakulemu sit dimi panni na ko riwayat bagi sit dimi panni na malaikat Jibril na papiran akapiti na ceneri dino cica mina papir panni na makaci dito ni akapiti na ceneri dino na taluratu anak pulo na panni na pasit di na papiran ideno le salay onron. Maka dari malaikat Jibril gang kami ya ini ia kumaliwang nak Muhammad hancur ia natu nak ada Imam Ja'far oko kita barasajinlah anta nurun au kanurin iku Muhammad cahaya ya sekna cahaya monroi apa malaikat Jibril dia dulu menre iku batumo pa ya sek ina rumana anta nurun fauka nur Nenre ina binta ku yasik na lagi ketujuh. Aga na sana maka dia kepatite. Alam mustawa sidratil muntaha. Angka alam. Guru tak presiden di Pura Rampe ya roh. Angka alam palawangan na ya roh. Yasang alam mustawa. Ukuni ronabita na itai pengalaka. Siruntu langsung. Tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat berjumpa dengan Allah. Dia nagagap panan. Maka dia nagita. Waktuku ipameraja. Alupak bisangan nalinga po Allah Ta'ala. Alupak bisangan nalinga po Allah Ta'ala. Citi nasuro ka palembag. Pak bisangan nomor 2. Wat bingu palemba wat itode. Ya maniroroi. Tapi pak bisangan nomor 3. Natengi po Allah Ta'ala upang. Kita lupa di sana. Kita dapat di sana nasuruh Allah Taala tahu itu ilmu fikih, ilmu hukum, dasar syariat. Angka pak di sana, wati ni tahu, wati de. Nabi tamani nonroi. Itulah ilmu hakikat. Makanya angka Nabi Pak Guru Pak, angka sahabat Pak Guru Pak Dong, angka sahabat Pak Guru Pak Heci Napasa, angka sahabat layak ketemi arona, khusus mir. Dia yang mana? Angka topak bisa yatyan ni mati Nabi tapawi. Kaya kana yaro siu ilahiyah. Watun nasirun tu Allah Ta'ala maka di nama dinapun. Aga na pau Nabi watun nasirun tu Allah Ta'ala. Lipang aja lo cojok. Maka da ukui ala mustawa naitai Nabi sirun tu Allah Ta'ala. Maka dan kagi Allah Ta'ala koro. Oh deh. Dengar.
Apa? Wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bertempat, dia maha lembut, maha halus. Dia lawat di makanan ke kerupuk Allah Ta'ala di makanan naku nasi runtuh makui pada ku makadaka nendre ka oko lantai duan masigi mataru nendre ku cukuna uko ka manare enak pawita ulangi angka ulangi uko manare egalay maka mo pabela tapi oko pi manare napawat dipita ulangi mako matiro nabita oko pi ala mustawa napawat dinayta ku Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa di dulu kita ya Pak aku milino ngayon kita. Aga na po nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Makalay po ng Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makalay nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya na dialog na nabit kasi bapong alataan. Jadi aja lalu kan masih sumpung iku matahaya kia. Aja tak kena tahaya tu markat salawat itu salam musa. Awe aga mana leluk ko. Makan jadi. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah itu kalamur Rasul. Nabi tapawiyatu batuna siwolo pong alataan. Tapi aga na po pong Allah Ta'ala makali assalamu alayka upassalama na Muhammad ayyuhan nabiyu na sabay ko nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lulong baraka iya kini iya nakala na po Allah Ta'ala upassalama na usukan niya na urusan ay salama tapi nabi tadi ipijani salama aga nilaw nabi ta assalamu alayna kaling nga assalamakan po wa ala ibadillahi sholihin talitay untuk atat ta'i ang kay soleh hindi mana namingaran na bitaro na pawiro hindi yan na ito nakada dua tamasarat alu tamalaysan ilaw na puro wa nga ta'ala si ba nabitasyono at yun wa ala ibadillahi sholihin yan na ito nakada ashhadu Allah jallo kang hilalang alim kin ako melolok yan ito na si runto pa jalo indo limay dua kohe telu yawa mako mati itu ko tumadaka dua malam kudu telu makatani nah kada dua tamasarat telu tamalaisan dua adda na limay di adda na jantung ya toti pa si runto ya ko itandrai ilawi po ng Allah Ta'ala supaya aja nalampasangi aja na hindi law mangolok alena tilaw makatani pada ko tunjuk ka na anak ka makatani tulilapat tuliman na tapi ini kare makatani ni tanade na lapwa betungan na paringaran ri la sampajan ilawi na po ng patatta iri lalan na atita aja na hindi tulipak Allah kuat sila dak gitu sila ya magai ia makatan ningi tonci na atir ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'ati alena makatan nili ko cinna atir alena patamay tapae alena tugdat tangi masu ya ko angka makatan nili al tapae aja na naidi musuki taponangi na patatakam aja na hindi maulog iyon ide aja na yung masapa ilawi na alena di na salay ko yan na ito na niya itong masisama-sampa dyan para pimenrilaw ko lang yung mapitwit Allah ito pa malala tapi di na salah pa ang kami mamudal lirapay as-salatu mi'rajul mu'minin iya ro sampayangnya merajak na betungan inrekan na atay iya ko to menre tapi makaday na bitta anta budallah ka'annaka tarahu sumpay pun pada kumita yan ro menre fa illam takun tarahu ya ko de mulay fa innahu yaraka ya kibawan mo makadanay taka kaya magampang karena bita to makada fa illam takun tarahu ya ko de mulay fa innahu yaraka iko bang na yaki makadanay kakapon jadi ako to masampajan pa bu kumeki magampang aja temre
maka nang kagadalili mustas ang kato aga ayana wa huwa ma'akum aina ma'kuntum tulyang kay sibawa iko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid naya tupang lagdi macawi naya ura alo magina sa lagdi macawi ya ura alo ni isaliwa ni matempele ya onron na nur na po alataalan ket ko si batuhe yang wanafah fihi min ruh yang dihembuskan bukan yang dihalak ya yang katuko tak kalede nyaki bua iwarrum wa nafahtu fihi min ruh yang dihembuskan ia naruh nur yang bisa menangkap nur ilahiyah maka daite nur rahasia maka dai patarekae nur Muhammad ya maturiasan ababar tuh angka kalbu angka fuad angka latif angka sir terutama ya, tapi aja no bahasa rumah di ubah minta melat tokoro jadi kuncinya ya naruh dipakai jadi iya tuh angka pendapat tuh makupa makalilian nakatani salapi bisa mo ko makadaka salapi to aye angka tuh pendapat makalilian nakatani makupai aja tuh keciu-ciu makadai iya rupong Allah Ta'ala ya kota ngabanibin no yuk kulino ada iya na sepertiga malam no ide repa patupong ikon no iya Pak Jakarta si bawa Sulawesi Selatan si Salasijang Sulawesi Selatan si bawa Papua si Salasijang jadi ako no yuk ko Jakarta na si jas itu no so ko Sulawesi Selatan no so ko Papua ina repa Papua gitu kulimacan de na no ya sangin no pada ya balong tatak muyasi palung iponro cahaya na milatu ko lantai dena salayar yang turun itu adalah rahmatnya kenri matikan ang kakilala kalbuhi iya ni pasi sumpu si bawayar apa iya mato mapatongan mo kilala ang katumat tao ko tilalan na yan po isa na yasang ni kalbu yasang ni puat intin na yasang ni puat maka detesir agar iya rupa si sumpur maka ada Muhammad kapatuko ko makoy ang kamana siya to makoy alaki gare makoro tatariwa tatila ko tangana la pangangi ko tangasoy tariwa makoro sapuro katong tatarima nang iway ro katongi way machino mewa na tatariwi ko tangasoy lauki gare ko kato pamulangi makoro pamulangi tacukuki ang kagamatas makadangka lete kalau ko makoro kadua ang katoga makadangka 10 katoang 10 to bayangan na matanasay siya gamatas si dimi tapi bagi na 10 bayangan karena nurnya yang masuk terpantul di air yang jernih maka nur na po Allah Ta'ala ditangkap oleh nur qalbiyah habbai yan ang tunakuna nigi tau moto di sepertiga malam na panguloy akin na namode galap palillah tapi sikiri kalbu maka dia tapakkur asanna si jandi masarolat inanya masampaya sunnah isi sapurakan jadi mestina ang kasikiri tadi nalapakan hidipna tapi agak hatiin si sumpu agak nasa pengalatalah diskusi saya merindukan hamba yang kalbunya terkoneksi di saat semua orang sibuk membicarakan kehidupan. Iya numa koe paitanya ustaz bawa tania. Dia nak kalau masih gede, namu tu kambatu ku cupu na mulai ko mapangata nasi sumpung ngatin nasi bawa puan na. Ia tu tahu nuk dari pengalatan. Namu pak gali matangangi mapelari dompeng, tapi atin nasi sumpu si bawa puan na. Ia na tu tahu liwa kanjak nak ku pengalatan. Mo namu ku mipasaya mapalu daripada ku masih tapi mahapi. Masih nondoy tapi dia nata sumpung atin na. Dejitan niya onronge bawa pokok tapi kenroy mangolo atit tariwat itu data si janiro dalam dilalom upasan aja na dibahas mana apa ya betul na rewat na nabi itu makutanan itu makutanan Nabi Ibrahim maka da agama pole Muhammad itu kare padahal ia rumah raja Pak kumanuru patareka dan itu yang saya yakin dan dia sampaja pokoknya agak pokoknya
linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan dia cerita apa dia nabi minta pun Allah Ta'ala langsung ia lengi cerita mana, tapi ia nabi tadi cerita apa naik pun Allah Ta'ala. Yang kedua, dia nabi macam ni suruh si neraka naik setingkatan ni sepacalan kecuali nabi tak. Dia sisa ia cerita. Dia nabi mendak tu lagi ke 7 sampai ke 10 dia ia cerita. Dia kong ke kepala desa ni cerita makala makanja orang ko mangan itu lala apa nama ko apa padahal dia nak pada mana satu tapi ia kukurai ni tak apa ya cerita sama potongan, maka Rasulullah membenarkan semua peristiwa itu. Jadi Nabi tak linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Ipitam mematuiha dia niat cerita. Ya saya cerita yang kesuruhan ke neraka kepada dia ya Nabi tak tidak minta mana. Ya narona kada linuriyahu min ayatina. Maaf kan kesempajan ni cerita. Boleh mamiraja mak mati kong katolok jokka yanang katolok umranang karewa aga pakutan anak dia tu nak kada kinro ko masampajan aga kongi mulau de makrami aga na bawa aga pole cewek ini tu angka tahu pole Malaysia dia tu nak kada kinro ko majama ko pigo isa de makrami tu angka gamilo Upin lalau Malaysia leku Malaysia angka kebaje ia betul aku tala oleh-oleh na iya rosan pajange oleh-oleh memang tu padahal masam pajang mana mo nabi ia na tuwa-tuna no nabi to ko nabi Ibrahim aku tanah nabi Ibrahim maka aga yale ko nak sampajang dia nak kada nabi Ibrahim aga ya sampajang nasabani semema ia minaku tala siaga nabi 50 maka nabi Ibrahim asalaga enggak mau hafal ya kona jami umamu utiti pisala ia natunakan tu maka kama sallaita ala Ibrahim apa milau mematui namo ada ni baca tersebut sampai jangan cuma ia kui baca angka bonus di lolonga puluk ko Nabi Ibrahim no ilok ko Nabi Musa apa makutan Nabi Musa ai leku Muhammad kalian kita sempaja ya maturun aku tanah siaga ada kini cere siaga cere balas tu kata siaga 50 jalan akalan Nabi Musa jolok-jolok Muhammad itu namanya kira-kira ya tu apa umatku lagi magalak-galak nah iya tu ko 50 ye umatku lagi dia nu le jame ko makitu na citi dia tu na salah ye na icalla kamera naka pak 50 mapikir itu kan nabi tu ye mana aku masih saya umatku matu tekoni akare nabi tu jadi madar musanas endre ko milawi kura Muhammad nendre to kan nabi ta ai kurangi 5 rela si nabi ta maka nabi Musa endre ko milawi Muhammad ina malauli sudah bitta kaserai rewa nara 5 bani maka dari Nabi Musa siapa Nabi Muhammad maka dari Nabi Tah 5 Nabi Musa lah saya endre pemilawi maka dari Nabi Tah cicang nak nendre kurangi 5 na 5 Nabi iya urewa pacapuran dia maka dari Nabi Tah Musa mata anak masiri kak kulo na Allah Ta'ala namu iya megatoni na lagay nalay ni cinang ke Nabi Musa baca coba Kede Nabi Musa na iya 50 si jemu kide. Kanya ya iman tu nama-nama Pak Bangi. Panama kanjak tu dan na rewa. Dia nari dia cenang ke Nabi Musa pewai. Tapi desa kama guru tareka. Iya ko tareka emak kede to pandita. Kanya kepentingan lagi. Dia kepentingan Nabi Musa kurangi kesampaian kami ya. Nasabak ni makanan Nabi tadi na urewa napatadan ni liman na Nabi Musa o arona Nabi ta napanapaw Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah ukila lang na cahaya Muhammad wita po Allah Ta'ala yaro na chinay apa iwatuno kolino denang kanita rupan po Allah Ta'ala
Naya kuponi nabi tasiruntu kong Allah Ta'ala angkamu pirunur imak deke iya naronai Nabi Musa sehingga napuji nasuruh nabi temalolis. Pada kong katau si candi na napugila na candi na nasapara lalang aja na rewa na pasaw di bamutoro na anak tulog may ngarasan pokok na makaya matut pide ano ka jolo ya katau pagalaman yo kaya ka pagalaman itu maka jadi Nabi Musa na nabi jalan at kalana nasay rewa pakemah karena itu yang dia nikmati karena Nabi Musa selalu meminta ingin melihat Allah secara langsung tapi tidak bisa. Tapi ketika Nabi dari katamu Ahmad betul dengan nur Muhammad Ruhullah saya bisa melihat nurnya Allah di sini. Napa makana Muhammad Habibullah iko na Muhammad ay napuji to nga ko alata mengaku Nabi Musa asa napuji to ko ko pamagay nasa yidi alit pa rin ada nang katumatawa itu ya lengi parenta Nabi Musa maka pagturuan po sahun ya kumado sa kuluni alim di nakara wati gatubak bawa lupot iya Nabi tak nendre nilai kurat tuli pakuran maka di Nabi Musa ina tahu na puji to ako po ngalatal Muhammad apa milaw mo pakurat nekene nendre ko na chapu ya tu Muhammad onrola dak na puji po ngalatala atam makanya kon kelala pertama kirana ka macila katongan apalagi panitia na istilahnya silakan pertama nah pura na janji ki po Allah Ta'ala makanya tapi sini pesanan ni aja lalu kasalai sampajan apa iya itu katanya aja tak kala biji na ulo si aja ni sa po Allah Ta'ala makala si ko meto mi tapat na ila chundek ke jana na mega cincolat yang pati tajam maka dia guru tak kali sidendre ya kamu jamai nak ditimbang maka paitan ditimbang anu deh ya kung kamu jamai kai taja ya dia kamu jamai kai taja pangkat tu tahu dari tali wali biar mak berekana na semaka darut tu belali ro dia kamu lologa udah ngisa-ngisa na sampajan maka dia guru tak kali sidendre tanya ka pe malologa kung kana bala jadi ini roh sampajan tak maksimal kami sesuai kemampuan tak napuang Allah Ta'ala matong palagi parinaran iya nanesam tapakanya kibani maksimalkan yan napuran tajama abos sewa ini menupong makanya kupure tabaca fil alamin innaka hamidum majid angka ketupat doang dibaca maka dia Nabi ta'usi kaya mu'as la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadati tabaca ya roh aja tak kemudian fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi aja tambahin Allahumma inni ala dzikrika tabantu kapung untuk si mata maringar lokoridi wa syukrika tabantu toka menjadi ada syukur lokoridi wa husnil ibadat ya pokok wa husnil ibadat tapancaji pakasiyuk yang terbaik di sisi nasabak dia itu kasih nasuku kok bateku jam napaki mak dari salam ura di mak dari salah kiri kanan agak sipong astagfirullahalazim 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 toba ya tamu magai nasabak masampayang na on naik galukui ngarakasi dosa pamulaku tu masampayang no nak dena makanya rokok pun nasabak nak aja asam urat eta sale tu dena makanya garakaku istighfar ka pun nasabak dia nasuku garakaku baca pun dia tu nasuku dia tu apa istighfar ki akatalu nasabak telu kesalahan dalam salat peringeran garakan si bawa baca eseko ni rusijani lebih akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.